Mu mateka y'isi habaye intambara nyinshi zahinduye ubuzima bw'abantu, ariko hari imwe mu ntambara zateje ibiza bikomeye cyane kurusha uko abantu benshi babyibuka. Ni intambara y'imyaka 30 yatangiye mu mwaka w'1618 irangira mu mwaka w'1648. Mu myaka 30 yose Uburayi bwabaye nk'umuriro utazima, abaturage baricwa, imijyi irasenywa, inzara n'indwara birakwira. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Tekereza igihugu kimara imyaka 30 mu ntambara idahagarara. Tekereza imiryango ibarirwa muri za miliyoni ibura bikunda. Tekereza igihugu abaturage bacyo bagabanukaho hafi 1/2. Ibi si inkuru ya filime, ni amateka nyayo yabaye. Mbere y'iyi ntambara Uburayi bwari bwaracitsemo ibice kubera amadini, hari abagatolika n'abaprotestani. Buri ruhande rwashakaga ko imyemerere yarwo ibi ya mbere. Ibi byatumye habaho amakimbirane akomeye hagati y'abami, ibikomangoma n'ibihugu. Ku itariki ya 23 Gicurasi mu mwaka w'1618 mu mujyi wa Prague habaye ikintu cyahinduye amateka akomeye. Abayobozi b'abaprotestanti bararakaye cyane maze bajugunya abayobozi babiri b'abagatolika mu idirishya riri ku butumburuke bwa metero zirenga 20. Icyo gikorwa cyiswe Defenestration of Prague nicyo cyabaye intandaro y'iyi ntambara. Mu ntangiriro intambara yari isa n'iy'amadini gusa, ariko nyuma yahindutse intambara y'ibihugu bikomeye by'Uburayi. Espagne, Australia, Sweden, Denmark n'Ubufaransa byose byinjiye muri iyo ntambara. Espagne yashyigikiraga uruhande rw'abagatolika, Sweden yo yinjira ifasha abaprotestani. Igitangaje nuko n'Ubufaransa bw'abagatolika bwarwanye ku ruhande rw'abarwanyaga Habsburg kugira ngo bugabanye imbaraga zabo. Imibare y'iyi ntambara yatangaje cyane. Mu gihe cyayo abasirikare barenga miliyoni banyuze mu mirwano, abantu hagati ya miliyoni 4 na miliyoni 8 barapfuye. Mu bice bimwe by'Ubudage abaturage bagabanutseho hagati ya 25% ndetse na 50%. Hari uturere twatsembwemo abantu bose barashira. Imidugudu amagana yarazimye ku ikarita. Mu duce tumwe abaturage bapfaga cyane kurusha uko bavukaga. Indwara n'inzara byahitanye abantu benshi kurusha amasasu. Abasirikare bagendaga basahura aho baciye hose, bafataga imyaka y'abahinzi, amatungo ndetse n'ibiribwa. Hari aho abaturage bageraga ku rwego rwo kurya ibyatsi, imbeba n'ibindi bintu byari bisanzwe bitaribwa. Mu mwaka w'1631 habaye kimwe mu bitero biteye ubwoba. Umujyi wa Magdeburg wari utuwe n'abaturage bagera ku 25,000 waratewe uratwikwa. Mu masaha make gusa abarenga 20,000 barapfuye. Uwo mujyi wahindutse amatongo. Mu gihe intambara yakomezaga, ubukungu bw'ibihugu byinshi bwarasenyutse. Ubuhinzi bwarahagaze, ubucuruzi buradindira, amafaranga atakaza agaciro, abantu benshi basigaye mu bukene bukabije. Nyuma y'imyaka 30 y'amarira n'amaraso, amaherezo ibihugu byaricaranye ngo bishaka amahoro. Mu mwaka w'1648 hasinywe amasezerano ya Peace of Westphalia. Aya masezerano yahinduye amateka y'isi. Aya masezerano yemeye ko buri gihugu kigira uburenganzira bwo kwihitiramo imyemerere yacyo. Yanashyizeho ihame ry'ubusugire bw'ibihugu, rikaba ari ihame rikiri gukoreshwa mu mibanire mpuzamahanga kugeza uyu munsi. Iyo ntambara yarangiye, ariko ibikomere yasize byamaze imyaka myinshi cyane. Ubudage byatwaye imyaka irenga 100 kugira ngo busubirane abaturage n'ubukungu bwari bwarasenyutse. Uyu munsi intambara y'imyaka 30 ifatwa nk'imwe mu ntambara zahinduye amateka y'Uburayi kurusha izindi zose nyinshi ku isi. Yerekanye uburyo amakimbirane y'amadini, politike n'inyungu z'ibihugu ashobora guteza ibiza bikomeye ku bantu basanzwe. Iyo urebye imibare yayo, imyaka 30 y'intambara, miliyoni 4 kugeza kuri miliyoni 8 z'abapfuye, abaturage bagabanutseho kugera kuri 50% mu duce tumwe, n'imijyi myinshi yarasenyutse. Biragoye kwizera ko ibintu nk'ibi byabaye ku mugabane umwe, ariko ni ukuri kandi ni imwe mu nyigisho zikomeye amateka y'isi adusigira. Iyo urwango n'amacakubiri byiganjemo ubwumvikane, igiciro cyabyo gishobora kuba kinini cyane kurusha uko umuntu yabitekerezaga. Mwari kumwe na Niyonzima Israel. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.